It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mirike. Neshia yen. Ewo Facebook ono so eye DLFM 106.9 kasebwe. Ehunfoni eni videos nya namso ubenya bi ne watimi ahwe ede wadwen chanso mresem. Yabagire nyina kankan ewo Facebook ono so ede amam. Yansha kasebase yansha ase every awrahusemu a ne kopiemo ewo Laboni Senior High School ni mo ewo klabo premantemo endrada asama betodwa echimse endrada awiana yekosi ata na eja etimeto Laboni Senior High School num ewo mra ema no bia wonom eda mekire guest demo training mu a emu makoma miensa de apa eja na tumi ahye na ba kompo de etumi hye dwabe na mienu aka ne so de eho hyehye de aduru no akwakwala awrahosem yepa ede ma de hye a wonom eco school wal Laboni Senior High School num ewo krapo prematenem na mna asem ni sie no dumtwa adwuma eko modde ma mo ho ya hanti omko pie mu ntentem eko bo adwumade a wo anda so krabo modde ma mekese ne gya no wonom etimi eso na omutum no kram na kasamafo kasa edema odumgya adwuma yeko no ede ye Mr. Ato Alex Kinati ejemre ene senchofo kasa ye ene o kirem se ye ebomi nana endrada asem wei esi awia be don ba ko ekro no ena munya ne krese ko pie mu ewo Laboni Senior High School numa ye endrada wia eja to no ma omba modde ho ye ha bo modden ekoso de na no madwuma ye fo no bo modde eja mo na so ebo adwumaden eboy meja no entimi antretre kwa no kase o kirem se sese kase de ja no matumedum no krampa enya de nimpa biara etumi hwe ne nkwa anaso odusuan bi mpo etimi epra ye kram na kan ne kirem se endrada emeja no to school no mo no na yade adusuafo no wonom ekọ plepta no mo esua de ne jai etimi kotom do mo tra mekese no ama emu makomiensa de etimi ahyena so yakese no yakopon fafi me de enipa no ba kompo ahwere na nkwa anaso obi mpo ntimi empra wo jahye a etimi tuanda ewo Laboni Senior High School num na emra openipa no yakasamafo edema Ghana National Fire Service Mr. Ato Alex Kinati ejemani sasofo twenko man smado do so me no emu kiremu no enie Ejando bie yenya ntie ema ye dispatch ye team 1 o'clock pepe na 1 o'clock na ye dispatch ye team no within 7 minutes na free headquarters edu Laboni on mo a school na no na ekoye na ye girls dormitory no new building no eno ne 1-story building chesina ija edim na out of 6 rooms and no na ija ye share ene shinyo makaka enso dia ye bebo by the doors into out of 6 dormitories and rooms and now no emu ensa de ehye ba ko de ehye dwebe chese no mekenkan ekra na bank bet room no be 18 and so no na other rooms na etwa ne ho hia no eno no mienu na ehye be no nyina nhye sa ebi hye ma eno manu su bi ekan ye boy ni se na students no eco prep as at the time eja no ehye no nti no I can tell you authorities say nyame adum all the students are safe and accounted for. Na damage no so no one of the rooms no is totally bent and two partially bent. Yenko from the do no mu say stage no afa roof no ma spread no na be here say e be continue ejano na and spread and all the other parts of the dormitory no into no sisi no nhwehwemu na ye sha ase de ejano by the intimi nchie sisi a inti ye nhwehwemu no de be hu bia no na yamama so atinti no asa now de ejano ye free ye be do no be 1:07 p.m. no ekopem 140 de na chese jano abra no 240 de na chese ejano yitu ase kra chese ohwa in less than 3 hours no na chese ejano itimi edum no kra chese ubia ho anka eni awoti ye eyopenipa no oka wonom kasa edema odumja adwuma yekuo no ne den ede Mr. Ato Alex Kinati nene ana woti Sikapa endranso Laboni Senior High School no eja etumi to honom nti jahye ne de nya de to atwa afi de message now afi de be yedwe makai DJ Hitman o se afi de be yedwe enya izo krom ha say aba na ebekro enya semkuma sika to aso ne nko yanim
Yanto akasiebone so na parliamentary committee edefa eya ahinsie amamre eni nyamesom ho sensem abehebo eche se eyade onbebo modin ase eba ye nyamesom ene tetesem onbebo modin abonachidom se ne ebe ya impuntu onsu ebetimi aba oman mu na ye otitinani edema committee no sanso no na ye mrahebedwani edema offense not eye Dr. Freche Asamoah edi nsem etudwa na oche se yade aman foforo e wo wiase afa na enina no ebo mamamro mu fendi agro kra no nam so ama ye omo man no so atimi atumponye pa nti se oba man Ghana ye tetesem ene ye nyamesom no eba ya mamre so so asane ye mamiensa we ye bomodin ane edi eche ya de nso betimi aboa oman Ghana ne ye so impuntu etimi aba oman we san se oman Ghana ye nya ye fa hodie no ya de amamre nyamesom ene ye ahinsie ya be ya de kese e wo man mu a eno a ne edidi ejuma e wo man mu sanso na ye mrashafo ekase twato na oche se eba eye kristosom inkremosom ne tetesom a eno ana ye som kase pan wo man mu ebi ka ho pi na emom miensan ana so obi ani edi akire na ye oha obi ewo mu bia no committee bebo modin ase o metimi eye frim se ne ebe yo betimi ama no etumpon e wo man mu edi ama Nhyiraba. Today happens to be the inaugural meeting for the Committee on Chieftaincy, Culture and Religious Affairs of the Parliament of Ghana. This committee's work is very critical to the socio-economic development of this nation. Ghana, from the time of our independence up till now, realized that culture, chieftaincy, and religious issues are very critical to our development. Most advanced countries have been able to do it because they paid particular attention to their culture, to their traditional leaders, and to religious issues. Niya uti ye Dr. Freche Asamoah no yo titinani edema committee no sanso no sanso ye mrahebedwani edema offense not. Yanto aka se wonyen kopiem awa sante matendem. Na meka semprefa moden atimi atenase. Apaw ekoyo moden ehwe ehunu sei. Galamse kwatikwan hodo ayefa so atufum agudie ese o man Ghana yensase ene yakwaye ene yefuo no. Eto betimi atwa wa sante matende ada omoso no. Eye anti-galamse task force omba moden mekazo kopima santima moden atuma kopie ewoye river enum ensu a eno no eda bosomefre ho mensenim ewa santimenta mu a enipa bi egbe honom edi mfidie etu galamse mekazo maso mpaji se twe a emu mako nsia eye excavators o mache ede afra adihye honom ne mabone kopie honom no ne nipa mako miensa wonom etufu magudie no na baako eye Chinese ni chinchan wanfo ibi ofiri China Ghana hanom na sefata sesebi o mese yeso ni akwaye nti empirifaso ni pachi se twe a okakwa gina mnanom afin so India ni ye wedi nka telenovelas nkwa na nka muye prajiana ne nkofui na banesa nenne mafiri mu a kunkum bagiafo mo ba betu galamse empirifo ache no ebienso Burkina Faso ni baako empirifaso ni pachi ache se ne nsu ahodo mo se no a bosomefre ho wa santemantan mu adutwa mu kram na djuma hodo empirifo di emecheta force no ayede Ashanti Regional Security Council for Ebomaden Ekautoma de Buani Omane Ghana Police Service Environmental Protection Authority for Minerals Commission and Avinso Ghana Immigration Service na mode Buani Momaden ekwache zani pa weso Momaden akwura mu etu galamsey esen Ghana nso ene akwayem na Ashanti Regional Security Coordinator retired Captain retired John Jabari ekasa ye kirem se emram ko pie mo no shamfan fidie no edoso pomchichi bi dodo nam Efin so excavators mako nsia esisi wanom na oche o mantumi afa ma ankopiem wasam no firi sem ahye o made tutututu ne ma hodo beboa na excavators na atumi move nti o mantumi afa ankopiem awasam na so meka se no o je so ma chiare se ne kojema na memra atumi ne o made firi sem ma mutu nsabe etieti o manga na mra na o che ankopiem ewoye enuru rebanim afin so mintu adomesu bosom poma ana vinda na mintu ho ne mu nyina da yensu ahodo a anana wa bosomefra ho ade hyei atimi ase ne nyina da asai akuafo no bayo kirem ze ye emu ayapam wasaka se kirem ze kopie mu awanwe contemporary won manipa ne bimpo atontonton galamse ho ne mane senti efiri makwa momade akwacheche wonom na boa ma na ma wodo ya mafo doton kwoti kwan so eboa ma de hyei kotu galamse ese yensu ne to atumi atwa nte sa de oman ye babra pam oje mra ne santrafo ekasaye
Today's exercise has been quite successful. When I put a percentage rate, I'll say about 60% successful because some of the machines do not move them because they have mobilized them by taking the control boards and other stuff. So it's difficult to lift them and bring them to the assemble. So it has been a good operation. We have arrested one Burkinabe, one Indian, and one Chinese. So we have handed them off to the immigration. You know, I was selling an idea that when you are going to Anyakwanta, you see so many mining shops opened over there. Those are all part of the reason why mining is going off. If we can close off those shops, I'm sure the mining will come down. So it's something that we'll add to our plans and see how we can check their licenses and check their GRA that they are paying so that we can see whether we can minimize the numbers over there. So it's something that next week, as a committee, we'll sit down and we'll go into it. Any awoti Ashanti Regional Security Coordinator, the day at the air captain retired, John Jabali, Nene awoti Yanto Akasia Boneswe na Office of the Special Prosecutor Adwoa Agyei Akwama former Finance Minister Ken Oforiata HSS yes 2nd June 2020 numu se wamba modi amba bejino menime yiyi omo nsem ombe bisano nano a eyade omo sade ne beka ye wanted person ne ho esan se Mr Oforiata any OSP no ekwa opinion se eyade omo frɛ ni bia de fa katahye ne proyen hwehwemu ekoso na obeba intomo bomodi ayi ni din edi free wanted persons nidi mu a omo kira sese ye 2nd June yi se Mr Oforiata amba ne homodi amba dia eni ombebo modi nso so edi nidi edi aka ho sanso na ye Interpol red notice ba ye ne kire se dia jurisdiction bi akoso kire se ye former finance minister atake ye legal action edi etia OSP kire se injunction no ebobo ne ho ban se ne be ya ye office ne enfa nidi enfa wanted person ne ho Sikapa Kwadwo entizesi anaken Oforiata akane Ghana photo samfo any OSP kisi ajaben omuntu akwa no ezi akwaya part 2 on na meka so mawie sa na chese sa mantu amienu we mi nwofa si asade omo ye ne enyanpa okrum ha o ezi ano yi kofitela ezi hwan nam na hugya so ezi amate se Ken Oforiata nso e de asem na kokot se kwaya hodo akisi ajaben fa so e de kra no wanted no egu nanimu asenti no obetwa ne dama yanso obekye ne natum ena OSP nso asan ba bonten se Ken Oforiata onya ne nsem okeka no se nyame ya do na ye homobo so me de tosu mienu wa magana ha no ma hwede nsemu a obesa de kan wanted bio obesa de Interpol de akọ ba bia wo bia betumi akọkye na akodo ande na bagana sani ode ne kọ so ogu nanimu asene de emum eno de ye once oye peni na sane wanted yi ba ye te so bia wa bo ezega me ngofa si ntokwa da bene to betwa ye mo mpa ma o ma na hu ni sa enwo mienu ntokwa ne de ye mo mpa ma o ne ye mra no I didn't declare Father in the name of Jesus. Anyway, OSP kisi Japan and afenso akane Ghana photo samfo Ken Oforiata wano mpabo ene atwade agu evisa monto akwa no aye part 1 and 2 ye hweze beko be de se ense Ghana movie no etumi kwa akodu part 10 ti ye hwe bia suicide board ho no beko akoto de afa wono esensemu yenkwaso anyina mu e wa santema 10 na Ghana fo beka na wotwetwa men ena Ghana mampene John Dramani Bahama bamo boata ebeka kire Ghana fo se oh akane oma Ghana yen Inspector General of Police police sahene Dr. George Akufu Dampade wagine timi eda fe ni nsem say onko so enye police sahene enfansum Ghana biu onko na hodwe visa papai wa brepam na Ghana mampeni akokofa COP Christian Tete Yohoni so onomra no mebo adwuma so oma Ghana yen agipi fra yetimi apa no kram na de mo sentiment mu aka say chirim say eh Ghana mampeni John Dramani Mahama na we de ye no ane say na mben wanu mu chirim say ohwa kane IGP a papai obra ne ho ase pa modern dan ho adi so kanenia na osum ye pa ne senti eba ne senene wayi na de adehye bi so asa ka say chirim say Ghana mampeni ben yanka nyabotre kakra evisa IGP a wayi na de de emmo akora efrise otumba modern so school fo anko dansa de omutwa kwan oma Ghana nso papa ya breso positive ne ne ma hodo we koso positive atan ne kon kan ye panti eba ne senene wayi na de ebi mbo aka say chirim say aka ne nka sem si positive eyi o mani ombo ye mfita duku omo nya hwe nanso ne IGP dada wakwe ni made mo ba ya eso ani nti positive sitem kon kan ye pa adanse ka sankafo no bi so aka say chirim say Ghana man pani nya bote aka ne no na say positive gina kwa ho sika jeje wodu ho no ma say obi a mo to collection aso dem
wamba juice kasa na so agye pi dada yi ko eba yi ne ma kon kan pa na eba ne se ne wo wayi na dey o mu kyerem se na mo ntu aga na man panin John Dramani Muhammad tu no aye o ma ya pa every pi dada ne dey nyama nim de kure ni na ka hu nya se ga na man panin obeyi na di kura o ma jemne ne di ya kasa bo adwetwen komo asem kesi esi on tran sana juna otimi for play ye na guy no meda in granket wana so kura ono atisi ye backgrounds be hu de ekoso to no de ya pa so now you friendly like social media now ne na wo brass na wo enkra nyina akro no mu ye fi go no de enkra twakwan no ye me de dem de ka no an say we just oye no kwa onfa na adwuma ni agro ene de to so mi so ye man mu panifo ne wo so buy so wo man nyina ye nti na wo also ban obi ye adwuma kama bra no ayi ne eno na tre sei emwa dan pa ye de fatu abobo adwuma ma o man Ghana na omo hato mu dia no ka papa ne pa no eno nkwa papa ye de eno nkwa ne fie o mo sata bakwam yo besa ba ebe di na de no o mo de aso zo ba o he na onyum tu kwama ye ne hu to ye o me dawa fo no mo de ye de se wo ko de ya ye be kai no dawa fo de ye be kai no pa e tre sei na o police na kwa police na no a free one day as I me said about we ba so starting no dey o mo jeje o tira akro no mo ba so ame yeje airport run about yeje ni nyina so no betu ya 10 series so on 10 series ba sa no pa no atu ya 3 ya da ba ni say na obenya e di dan pare de ye be kai no pa na we atu ya 3 ya draba ni say na obenya we ya de shamo sentiment na mo kire mi say aka ne o my Ghana post sahine Dr. George akufu dampade de wanom ebeka ne pa na ye omo yase ga ne mampani John Dramani Mahama wayi na die sika yentu akase bono so Convener Edema Media Coalition Against Illegal Mining Dr. Kenneth Ashibe Edin Sama Betudwa kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ aban bɔ mmɔden no sigina ye edifa ye illegal mining we san sɛ yade a ɛha adwen wɔ man mu ye papa na bro ne nsɛmkyerɛfo atwetwe nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ yade ɔmo bɔ mo homɔden sɛ ɔmbetimi asi anokwan na so asa de ɔmo ye ne de ne ɛtia ne tie eba ye forest reserve ɛwɔ man mu akyerɛ sɛ galamsey no ɔma sɛ ni nyinaa ɔmo de wɔ ne kɛse de ama tax forces ɛwɔ ɛyɛ asantemɛ mu sɛ ɛyɛ 2 forest reserve bi a wɔ hɔnom de ɔmo mmɔden sɛ galamsey hu sansam de ɛnkɔso wɔ hɔnom esan sɛ ɔmo bɔ mmɔden abɔ ho ban esan de ɛwɔ hɔnom na ɔma sɛ ne dada sanso na ɛba ɛyɛ akonta mining case bi ɛda hɔnom ɔmo susu sɛ ɛyɛ asante regional mini chairman ɛde man PP amanyoko na yade ɔno ana ɔhyɛ ase a no ɛyɛ former minister for lands and natural resources ɛde franka ahyɛmu na ɔmo kyɛ sɛ ɛno krampo na yade ɔmo bɔ homɔden asɛm betimi asi ano kwan into de nsɛm ɛde to ɔmampani John Dramani Mahama anim sɛ ɔmo mmɔden no ngina ne naso na ɛba illegal mining na ɔmpa na motuo bi na wɔntu esan ɛmfa ho ne ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ nipa no wɔ NDC sɛ MPP ne etie bi ɔmo yɛ hwehwɛmu na ɔmo fa nipa no ekɔgyina aban mu. And so for me, I would have expected a bit more decisive action from His Excellency the President when the Alwyn MP, for example, was fingered by the traditional authority as being involved in Galamsey. And he also said he was not involved, but also counter alleging it. You would have expected His Excellency the President, who on July 7th had indicated that he was not going to tolerate, the kingpins, and that was his word. They were the people who were going to go after. You'd have been expecting that His Excellency would have publicly, ordered an investigation into that particular inquiry. Also, the NDC constituency chairman in I think it's the Lembele constituency, was also accused by one of the large-scale miners of being engaged in Galamsey in their constituency. And so you would want the president to be dealing more decisively with this. And as he deals with that, you'd have also been hoping that Akonta Mining, for example, that had the MPP's Ashanti regional chairperson being accused by the former minister for lands, and that we had petitioned the IGP, you would have been hoping that the president would have indicated, would have publicly shown and taken action to make sure that he should go to court, and those who have to be investigated to send the right signals to. And ya wuti ye convener Edema Media Coalition against illegal mining Dr. Kenneth Ashibe. Yentu akase bon se denko piemo watamele aban ayale sabia make say you be dead di echire mu say
tamale abaya sabia no emfem pimienu ne aduonu miensemu enipa wonom ekwa waso mohwere omonkwa no eye aduoson enkron 79 ewo fem pimienu ne aduonu miensemu na so fem pimienu aduonu enamu no enipa wonom hwere omonkwa ewo tamale abaya sabia no eye aduonum enson 57 ena wonom etuma hwere omonkwa we egina honom edema ohamuchichemu aduonum watwa kire se afiwe na se fem pimienu aduonu 9 de yakopon fa fie me eso tumete ya ilipa do na da entimi anhwere wonom enkwa womra wonom ekwa woso watamale aban ayele sabianom na chief executive officer edema tamale teaching hospital no Dr. Adam Atiku wakase ekiremi sem wo hwa na motuo na ekọ so na akoye panakopie mu ewo pediatrics and child health department wonom na eso atumi ate ohamugichemu edunson a ekoye pam o kiremu se enfem premienu ene aduonu miensemu no na eye ehansia ene edunkron eye cases ahodo esi ene 619 cases ne siye na so enfem premienu na aduonu na emo no eye ahanum ene dumienu mechira 512 cases ene si ekire se eso atumi ate ye pam Dr. Etiko decided to do a man perform modern hwehwemu efa wonom perform dwumade ahodo mu di ye o sabia hono modern bo hono mu kirem sa fi we de akonkan ye pa de o kirem sem wonom adwuma ye fo no modern po ne koma mbo afa so do mo hu si hono mo abu adwuma no ana konkan ma mekese ne matumi akonkan ye pa e de ma ye sabia no namla okasa no ego mla na wonom team na that's one transforming service delivery through professional excellence and ethical practice and o kirem sem ni ma konkan ye pa nti wo ha mo chichemu aduenu eye nwatwa mo saka na ehu banya say Ghana fo nyina beta majoji made omutie no ni ma konkan na boa na abate mo kwa woso ana say o ma mo fafuro kwa woso mo kwa wo no o ma timi anya mo nkwa na ba ne se nipa kwa wo na se be hwere ne nkwa ya na emu ye pa sikapa ho enu enche bi obekwa woso no konso ye bom pass yankopon onfa fi na ni sanka ne ba na moa na emawdo mo kọ awoso kwa wo no o ma ho bambo enkon enkane. For the last 2 years that our maternal mortality ratio had been increasing. And as I presented in my slides, most of these cases actually are patients who are managed from other hospitals. And when it becomes so critical, so almost to the tail end, they are referred to the Tamale Teaching Hospital. And because of that, we have very little time to intervene before they pass away. But we just don't sit aloof and say that, well, because they are coming from other hospitals, we'll continue to do what we do. We know what causes them. One of the major ones is pregnant women getting hypertension. So we call that pregnancy-induced hypertension and its complications. The other ones, pregnant women can bleed either before delivery, during delivery, or after delivery. Ani a woteko piemo e watamela banya sabia no ene ye chief executive officer ne de Dr. Adam Atiku ena wote ne nie ne kwakra mo no ena tifide matam suafo ayali Adolf John ono su kirem se aban bebo no homaden ata wono machi ema ne ma hudu obiara be ya akade a beboa na abata na se ne apemfo kwa ale sabesom kwa kwowo a wo mu yamonkwa ena omutadidi no bebo no homaden aboa masane ma no monsaka o kirem se Ghana fo nyina yɛte aban yɛ kine mmoa na pomuden konka Ghana fo nyina nso yɛnya de yɛnsa betimi akayen ahoto. NDC government remains committed to improving healthcare accessibility and affordability by implementing policies that will enhance our capacity to respond effectively to health emergencies. Now, Chairman, a key challenge to strengthening disease surveillance and response is the availability of essential medical equipment and supplies. Some of these measures include free treatment for individuals affected, deployment of national team of health experts to encourage early reporting and treatment, public education and awareness, strengthening health infrastructure, and DLFM 106.9 and community involvement, among others. We are now any hour tea, ayo penipo no, aya deshamo etifide mantenim. One eye eswafo metre Northern Regional Minister neden Edi Ali Adolf John nene ena wotie we ne nyina wesu ne na ye ho enkwaje na boafo nkrato ye ba kasebode aka kire bakinka ne nyina Edi asomo
Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tronenti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeji ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamu akwaba. Afi be yedre yebo ede awura ene gidi kase wonansa na no tie wei. Me ba sisi a. After you, not you, and you, Jesus, not you. After you, not you, and you. Unchangeable Jesus, after you, not you. Unchangeable Jesus, after you, and Jesus. Correct, so correct, so correct, so correct, perfect, so correct. Unchangeable Jesus, after you, and you. I know challenger wotinyum we ya na say yenua ba otoja bedwuma wabɔ ne ho maden atonya menwom egiden achepa wo mangane ma wo sinsi waje bebere na ne den ede Joyce Blessing dodo na friend say unbreakable ne ma me ede nyum de ba bonten a enyum de ba bonten de da so nom eye correct na wo kirem say ne nyum yi obɔ ne ho maden ene kimpaluta na de nyum we ede ba bonten na wo kirem a de gudenti obɔ ne ho maden ene kimpaluta ede nyum ba bonten ne nyina ne say Kinkaluta no anase Kimpaluta no yobia Ghana hanom ye kan yimtuni ene ne nampa na hugya so a ono na ekro Ghana fo mfa ne si fom na obi a opa yimtuni akodo dwumedi ase no otwa nani emfanya Kimpaluta nti ohunu se no kan bebo no ho maden etimi eto nsafre no ne ye kwalabo ene ne nyumei ekon kan ye pam na ye nuaba gospel artiste ne dende Joyce Blessing aka se chirim sem Kimpaluta no wuyi se obo no ho maden se okɔ nani bonyum to mu na oyobia ne nyomoto no wo hwe nsema ho de wo mu na ekon kan ye pam o kire me se Kimpaluta mpo zezi ye kese no oyobia no yemtuni a oto nyamanyom efri se nyomode ba bonten a eye aseda Ghana aso dem bia ba fa bia na manfo to asofo to bi ni senti ohunu se ono anka se mpo nyamanyom pa na oto ni senti no kan wo bo no ho maden etimi efa na obo no makofa nyama wato den se eye all collect anase collect na de ba bonten sum na mra no ne die eye Prince Kwabra Obian do friend say DJ Hitman atwetwe nkomo DL entertainment show so e wendra da na yekwesi da match bosma to so dunsia fimpim ye na aduonu eye numu no ana Joyce Blessing kirem say Kimpaluta de onimu pa eviti ahya se say emra na o hya se woto nyum no mpo no na oyade na opanasem da dadanti nya ne mpo no onim Kimpaluta kra wasaka kire se mu say enyum no ono twe na fam de ana afin so Kimpaluta ono so twe na fam de Unbreakable Joyce Blessing ese yen kan kire Ghana for say Kimpaluta no onimu fisi asese na ne nyum bi mpa ne dia da so ne ye benya sika ene na ye benya sika kina no e nyum bi na opepa na kopi on TikTok account so a obamade ne nyum we kwoto ho no ma meke say no viewers onya ye no e bro be ye 1 minute jese Kimpaluta no ne mode mo kon ka do nti Ghana fo nyina kofa asane no e de trene pa anya sem kuma ne sente ne nyum de aba bonti say e dia da so no e ye collect no Kimpaluta ene Ghana fo nyina ne ye kanyum tuni a ne mode mo so ani dia yetumi sana ho ne sente bo no ho maden ekofa na obo na mo ekofa nyuma de ba bonten se collect no de ba bonten ojemre ene DJ Hitman twetwe nkomo e wo DL entertainment dwumadi ene so ensema ho do so me ye no mu kire mu no enie tiene Joyce Blessing e di nkomo na na dwu wo DL entertainment show so Joyce onyum yaba Ghana for ka ho asem correct for baby correct na anyum we for almost 8 weeks ni
on our chat time biano and you need so papa why not trust anyum correct Joyce correct when I'm try me part na Kim Pollutant so try me part na secular musicians bebili na Ghana ha no ana wo tro wo part yeah eba na say na wo ka say oh no ma tro me nyumi Joyce Blessing correct but Kim Pollutant na me hwe a oba feti sanyum we wo ye den na wo say no Kim Pollutant na me hia no wo sanyum yi so okay ma me mbo Ghana for e ho ba bi hia omo na ho di hia omo pa you see Kim Pollutant is the hottest act and it no doubt 106.9 I'm a hypocrite I will tell you or hottest and then also the lyrical content and then he was already in a gospel scene because aseda yina to be till now na there be me tie sanyum no de na one the other one so ni na akeka bom e ma me de ne to enyum no so me fan dada me fan from time na no blow begin yeah nenyom bi benya sikane benya sikatena na yenyuma na me de pa ntim de TikTok video kra TV kra me video na me say hiti be almost na 1 billion okay yeah ntim go for you see sound from me end pa ntim one from there na he was monitoring from afar it one on me say me fan to me akochi no this album no tie no si or frame me unbreakable me cruise ni nyina money genyo no that's what he said and he we say we obi ya de ni pa no na ni age say we be ya one okay and then nipa no deliver we de nyom ne buy no me tie ne part no me tie isa nyom escape ya ko no say no me tie because me be say me tie me hu kwaya otimi isa quotation ya he's good he's good and you know I think say go mu na kikabo mu na hu say the right person am the to nyom no so e be fa and then truly and nyom no is the biggest now correct yeah correct by Joyce Blessing Any awoti ye obi a otoja menjoma na Ghana wagidi ye pa ne den Joyce Bless Adwoa na e friend say unbreakable ne na oti amane boy yania yensem twani Nhyiraba Kwadwo Sammy B NFE Prince Kwabena Oben ene kofa ede besom awie na ayi yenko Facebook se kenka Ghana fo adwenkyire ni bi na yenko hwede si wa na baba mahama oboase no kyire mi se NDC aban pa de mo se mo kwatia galam se nanso mo na mutuo osinje agase yenko ma banga Yakubu Fuseni NFE nso MPP National Youth Organizer yada se Kofi Parliament ene wo kyire mi so hwe live Edi free agunabo bikuma apa no kyerem say may God bless homeland Ghana yo yatem Hansin do no kyerem say good afternoon to you Sammy B NF nso Adwoa Agyei Sikapa o say de asepana adwumade ya som DLFM etiefo ni nyina no hwe live Edi free atomic hotel eno wadanso me hono no hwe Edi free sina eda asepam wenzu every which ada hwe no kyerem say good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adwoa Agyei Sikapa mo bo adwumo na ka sebno mo de pasa no ma no hwe live Edi free gbete station hono ma na DJ Ghana man fide ni so hono na Ghana fo nyina etie DLFM anes enti oda ya se Adwoa ene Kwadwo adwumade an ye bo yenso da se pam wenso every Charles mante US month no chire mi say just a reminder of Ofoliata being first in the court does not make one's a winner. Please stop dribbling your own shadows on the football field. The president is very methodical and serious. Ha, agrone mwaso enti senior man Charles Mantede wo chimze nga nchira gono volata sasabi utumrika edikan wakota na windi bi mukra ni santi onya na ho se ono ankasa etwetwetwe sunsum on se ubobo na ahu akopama so na wo twetwetwe sunsum na se onya asa agro na wudi na Ghana man panin na ni abere pa se kwami ode ni pa kodo mo diga na sika na ba fa so no nyase mkuma kra ya da se pa senior man Charles Mantede US Mountain so awie enche kese enkoma wi na Ghana ni kase bono ye bunu komu se pon aken kase bomu se bufu no ya maze mebe entry ene se mu ede ma ye pentem party nyase mkuma mo fa nche ye kofite de ekopie mu e wo Facebook no saken ka fo se ye mienu edi ameje so etakwade kodwokrom twebe odi shi konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes so na Adwoa Sikapa fa na konnwa radio mu ya santo a enfifi mohima na Adwoa Siki oni kwame afum na afi 6 journalists omo bai enya simkuma dira adwumade no ena eto aso omo nyina mu enitia adehye